Dostlar, Объезднойда алтын қазық мал базарындабыз. Достар, ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Урматтуу мекендештер, бүгүн 27 сентябрь 2025 жыл. Чүй облусу Бишкек шаары 1-май районунда жайгашкан достор. Мурда бул жакта пригородный мал базар, аз бул жак алтын казык болуп жаңа ачылды. Ачылган канча болуп калды? Ассаламу алейкум. 3 базар өттү. 3 базар өттү. 3 базар. Жакшы. Бул жерде аз бар малдар барбы? Жылкы, бука, уй, бодомал, кой бар. Бир гана үндүк тооктор эле жок да. Бир гана үндүк тооктор жок. Мына лайкты биринчи басыңыз сиз. Мына базар экен. Аз бир четтен алар бөлүнүп турабы эле аралаш турабы? Бөлүнүп турат. Койлор өзүнчө, бодомалдар өзүнчө, ар бир жердин калиткалары бар. Бар бөлүнүп алтын казык ашканасы. Бул жакта майыл союлчу жай, бүт баары удобство жайгашкан. Казылып аткан жер эме эт базар болот. Бул жак эт базар болот экен мындай. Негизги суроо азыр бир эле суббота күнү, ишемби күнү иштейби деген суроолор болот да. Бара-бара 24 саат иштейт күндө. Бара-бара 24. Азыр дагы эле иштеп атат күндө. Суббота, воскресенье биринчиден 5 күнгө чейин. Суббота күнү чоң базар болот. Региондордон келишет. Суббота күнү бүгүн чоң базар болот экен. Негизи бүгүн Сокултада болуп атат. Эки жакта тең болот экен, Бирок полный удобство бар экен достор, мына таптаза. Көрдүңүздөр? Машиналар полный турат ордунда. Биз аз бир четтен тартып көргөзөбүз, мына. Бүт баарын авес экен. Жакшы, бул жака кирейин анда мен. Мына. Баары көлөкөдө экен. Бул жак кой базар, бирок жазылган эмес беле. Бул жак кой базар, бул жак уй, жылкы деп. Азырынча бирок четинен болот. Эми болот, толук бүт эле экен. Жакшы достор, мына. Бир четтен. Азыр киребиз. Охо, мына. Ассаламу алейкум. Калайсыз? Так, бул жерде Жакшы көрсөткүч берип аткан байкебиз. могу удобство бар экен биринчиден. Могу тазаланып турат, О, алынат го дейм. Алынат. Калгандан кийин Жакшы. Азыр биздин көрүүчүлөр основной эми мал, койлорго кызыгат да. Бул жерде эркек ургач аралаш окшойт. Булардын баалары кандай? Канчадан канчага чейин? 14 миңден 18-20 миңге чейин бар да. Так, 18-20 миңге чейин. О, кара канча? Колго тер канча ушул? Сен айтпайсың, сен өзүң 15 дедим байкеме анан. жана эртең жана башка сөз айтпайсың. Канча эти бар эми примерно? 20 миң атак 22 чейин берет. Ашпайт. 20 тегерек, 15 миң сурап атасыз. 1000 сом. 1000 сом түшсөңүз 14 сабалап турасыз. Түшпөйсүзбү? 14кө болбойт дейт мына козу, мына. Союшка жарагандар моякта экен, бар. Мына караңыздар. Мына экен. Номер калтырып кетпейсизби? Айтыңыз. 0703 0703 40 18 63 24 саат келиңиз. 24 саат ошол жерде болот. Жакшы, бул жерде байке сизге кайрадан суроо берейинчи, могу койлорду ход канчадан кирет бияка? Чек. Бир башыга 30 сом. А жылкы, бука, уйларчы? 100 сом. Алар 100 сомдон, Жакшы. А машинагечи? Машинага 50 сом. Бул эме жеңил Стоянка. машина. Жеңил машина 50 сом. Машина 100 сом. Грузовой машина 100 сом, жүк машина. Мына достор. Чаласыздар азыркы номерге. Мында союш бар экен. Жакшы. Ассаламу алейкум. Калайсыздар? Жакшы Кудай шу. Жакта удобство бар экен, Сокулга караганда. Жакшы аябай. Мына Койлор кургак, таза. өзү да кургак, таза кийимдер менен туруп. Жакшы. Шап аябай жакшы. Эми жаңы азыр бул. Бул жерде эми кой жөнүндө маалымат бериңиз. Бул жерде канчадан канчага чейин баалар? Эркек ургачы, Бул жерде бычма аралаш окшойт, бычмал бар, токтуз бар, бору бар, кой бар, солу бар деген, иликтер бар дегендей. Бүт баары бар. Бүттү бар. Так, баасы канчадан канчага чейин? Баазы
Kozlarni 13'ten başlap 20'ga çeyin. 13'ten başlap 20'ga çeyin. Mına. Nasıl var? Bu yerde bugün ele, işe bugün ele turasız biliyor. Günde turasız biliyor. Kanay. Önde turam. Günde mal soğudak koy. Koy satasın. Şimdi el için hizmettabız. El üçün kızmat aldı. Tak, bu yerde men şaharda etajda turam deyiniz mi? Ha, kelip tur bir koydu aldım. Soyutulan jay var bu yakta. Var bunu. Bu yerde soyup, Bir şart var. kolunu jiliktep, Tazalap, başını kuykalayıp, kuykalap, büt var eken mi? başlıkka salıp beret. Başlıkka salıp beret. Ha, bu yakta soyucu jay kançadan eken, kançadan soyup beret bilbeysiz mi? 600 so'mga bit başı gözü kuykalap. 600 so'mga komplekt degende. Mına. Polda kuykalasa 1000 so'm. Polni kuykalap öyle bu terisini alıp alat da. Başını kuykalayıp 600 onu. so'm iyi. 600 so'm. Sağ mına. Onu soyup, jiliktep, başını kuykalap, paketke başlıkka salıp beret 600 so'm. Misal bu kança turat? 15. 15.600'ga dayar alıp kedet. Mına dostlar. Ondoğun malmat. Sizlerge hazır men malmat bere albasam çalıp surasanızlar bolat mayaktan. Nomerdi aytıp kеттiniz onda sırası. 0702 0702 49 49 42 42 88. 88. Dostlar markalar 144 saat hizmettabız keleversin. tünde de çalıversin. Конечно. Uy жақын эле. Үй жақын эле экен достар, çalasыздар. Азыркы номер. Ооба. Мына достар, бул жакта кечкилер кайгында экен. Ассалам алейкум. Кандайсыз? Сокукта көрүнбөйт десеңиз биякта экен. О, кичинелери канчадан? 12 milyon, 11 milyon, Арзан, ама чоңдорчу ма, чоң койлор. sonra 23'e, 20'a, 19'a, 18'e. 23'кө чейин экен, а? Мына 23'кө чейин деп достар. Ya биякта молар каяктан чөп жейт? О, кармушка салып берет. Акурга. Бул жерде бүгүн эми аралаштырып тартам азыр. Койлорду жылкы аралаш. Аяқта жоқ қой иелері. Қанша болды ака бұл? Ya, Қаншаға алдыңыз? 13 мың екен. Қач екен? Жоқ қой иелері. Az өткеніңізбен таппайыз. О. Мына екен. Арқы жақта ғой дейін. Лаборатория. Мысалы орған малды қандай білесіздер аз кіргенін? Өзүнчө лабораторияда тияка бойнойго ырганда биринчи текшерүүдөн өтүп туруп анан союп атат. Анан сойлабы? Прямой кіргізбей ғанда. Биринчи текшерүүдөн өтүп туруп анан союп. А, жақсы. Мына екен. О, бейлерден сұрайықшы, кімдік екен? Ассалаумағалейкум, кімдік екен бұлар? Ага, сіздік екен бұлар? Қаншадан бұлар? Етке ғой деймін. Бейі ға бұлар? Бейі ға? Бейлер қаншадан бұлар? 120-дан жоғыр, 160-ға шейін. Бұлар сойышқа да боз емес. Сойыш. Ол қанша тұрады мысалы? 140 мың. Мына достар. Қызыр. А, бонусча. 160. Семіз. Боз емес а бұлар. Мына қысырлар. Қанша бар сізге азы бияқ? Я бәке. Hazır. Номер. Бұл жерде қанша баш бейіңіз бар аз сойыш? 30 баш. А, 9 баш. Кешіресіз, 30 баш дедім ғой. Номер қалдырып кетпейсіз? Номер, телефон номер. 0700 255 220. Мына достар, çalasыздар. Бейлер. Мынақта тұрады. Так, тайлар қағым деген. Байламас, ассалаумағалейкум. Қайсыздікі бәке? Бар ба? А, бұлар ба? Қаншадан бұлар? 150'den 160. 150-160. Бұлар боз bu, жаштары қандай? Yaşları 3-4 asayı. 3-4 асы. Сойышқа. Soyuşkan arası. Жемделіп тұра? Yok kalan. Қаладан келді бе? Семіз екен бірақ. О, ортада о жашырақ ұқсайды. О, қанша шу? 150. Kemi var. Кеми болады. А болчы? 160. 160. Бұл да 160 ғой. 655. 155.
150, 155, 160. Mına. Bugün pazarda sattınız mı? Soda oldu mu? Yok sotelek. Satılek şu an. Onda olgan beyler, bağlar kemi болады eкен. Бұл жерде башка региондордон көрө доставкасын уюштура аласызбы? Номер калтырып кетпейсизби анда? 709 0709 62 62 80 68. 80 68. Туура айттымбы? Ооба туура. Достор, маалымат алсаңыздар болот, чалып. Так, мынакта администрация дейт мына. Ал. Базар аламы? Баспай. Бака алдыңызбы оны? Қанша oldu ушул? Я. 130 дейт мына. Алынып тур. 130. Так, могу тайлар кимдики экен эми? Бу тайлар кимдики я? Так, bunun ээси жок. Администрация бияқта екен, а? Лаборатория бияқта. Бияқта қан арқылы текшереді да? Ана достар. Сразу текшеріліп, анан кейін сойышқа кетеді екен. Ол жақта бейлер екен асындай сойышқа. Тай үйлер бияқта екен, а? Бияқта не ол істейсіз? Biyaqta şoför, любой нәрсе таш төгіп келеді. Мынаке достар. тазалықты Тазалық бойынша іштейміз дейді. региондордон келген бодо малдардыкы да. Бұлар региондан келген, бияқтан келгендер қандай білінеді? Қандай ажыратасыздар? Бияқта места жоқ та? Жок, бияктан Постоянно тұрғандар бияқта тұрады. Постоянно келип эмесет арендага. А бияқта бір күнде келгендер. Алар келатканда төлөшөт. Бүгін основной ол суббота күні бияқ айтып тұрса керек. Қалған күндері бияқта эле. Мен түшүнүгүм боюнча. Мына келесиздер. А региондордон келген машиналар каяқта турат? Машиналар мына ушул жерге келип, Мисалы Ош Жалалаттан келгендер барбы? койлор мисалы үчүн кой менен келишет, тизилип сатышат. Эгер биякта место жок болуп калса, аркы жагында эме бар, мал түшүрчү жай. Малдарды түшүрөт. Бияққа жетелеп кирет. Менен жетелеп кирет. Мына бияқтан кирип атат. Жүрсөз артында эме. Мынаке. Бияқтан кирип атат. Артында машиналарын токтотуп коет. Артында ар жакта стоянка бар. Негизи могу асфальтты күндө тазалап турасыздарбы? Күндө тазаланып турат. Эң негизги ошол. Жууп. Мал базарга деп атайын башка кийим кийип келбейт да. Келет. Зимний кышкы атайын жылуулук берүүчү сарай да. Бул жакта базар болобу ошондо? Кышында. Бул мисалы үчүн азыр тияка калитка киргизбеди койлорду. Кечкисин бияка келип айдап келишпи. Кечинде биякта жатат. Түнөйт. Ичин көрсө Ичини каяктан көрөбүз? Могу жерден эле көрөбүзбү? Навестегилер күн суукта түндө бияка кирет экен да, ошондой? бияка камашаттан 24 саат адактан 24 саат биякта турат экен. Суу, жем, чөп полный берилет экен, а? бир калиткада суу кетти. Мынаке. Булардын ээлери өздөрү карайбы, силер карайсыңарбы? Элер өздөрү карайт. Сизде только баягы охрана. Охрана. Мына достор. Көп экен бул жерде. Бул канча баштык эми? Канча баш батат бул? Примерно. Так эсебин билбейсиздер, э? Мына. Көрдүңүздөр достор. Жаканса. Күндүзү бияка базарга чыгат. Түндө бияка камап коет экен. Күнү түнү иштейт бага, малга келсе болот. Саат түндө 3-те болсо да келсе ача бересиздер. Күнү түнү ачса келсеңиздер болот экен достор. Алтын казык жаңы мал базары. 3 жума өттү, мен келе албай бошобой жүрдүм. Эми келдим мына. Узун видео кылып чыгарайын азыр. О тайларды, уйларды бар экен. Тайды эми көрдүк. Аркынын ээси жок эле. Жаш тайлар. О тайлар кимдики экен? Ya baka sizdiki mi? Kançadan bular? 50. Kança aylıklar bular? Erkek. Ya. Bu yılkı o erkek taylar eken 50'den. A bularça? Ketdi mi? Kançadan ketdi sır babası? 48 kelgan. Üçöü 48'den ketdi. Ak, ama o ökö kançadan? 70 narkı 55. Bu 70 narkı 55. Bular erkek urgaçı? Urgaçı. Былтыркы да булар, а? Былтыркы мына.
Ак кетиптир. 48ге. Так, тайлар жактан эми берип өтөйүк. Могу бука кунажын экен. О, кунажын кимдики байке? Сиздердики эмеспи? Так, могу ургачы, кунажын. Бул Герефорд бука экен. Сиздердики эмеспи могу? Алейкум ассалам. Жакшы, могу. Үчөө бука, бирөө ургачы экен, а? Кунажын эле биздики. Кунажын элеби? А буларчы? Булар билбейбиз дейт. А кунажын канча бул? 85 миң. 85 миң. Сиз бирөө эле алып келдиңиз же дагы бар белем? Сатылып кетти, а? Жакшы, буга канча берди? Баа бердиби, сурадыбы? Берилекпи баа? 75 берди. Бирөө эле барбы же дагы барбы? Дагы бар, а? Эркек ургачы бар. Полный бар дейт достор. Номер калтырып кетпейсизби? 995 0995 мегаком 45 15 40. 15-40. А башкалар кандай эркек ургачы бар дедиңиз? Алар кайсы парода? Герефорд ментал. Герефорд менталдар, а? Жакшы. Ала бука кимдики, шеф? Ээси жок. Үч жол кимдики да алып кетебизби? Ассаламу алейкум. Уй кимдики экен? Ой, о, ноғаламы қара. Я, шеф, уй канча? Ассаламу алейкум. Так, уйдун да ээси кетип калды. О, музоолуу уй окшойт. Ассаламу алейкум. Алейкум. Сиздики? Жок, тиги бай, кеники. Байке, канча уй? Уй кетти. Канчага кетти? 112. Музоосу менен бе? Музоосу менен 112ге сатылып тур. А молчу швид. Ала сатылды. Наркы? 130. 130. Ал саан бооз бекен? Этке кетти. Саан. 130га кетип тур могу. Көрдүңүздөр? Сатылып тур. Ал музоолуу 112. Ассаламу алейкум. Базар аламы? О, токол кимдики экен? Токол. Азыр шетте эгес. 15'ke verem de attık şöyle deyim. 115. 110 öğretçe. Semiz eкен бирок. Бука. 115. А, кунажындар кимдики? Жок, булар ам бука. Экөө тең бука. Булар да бука, көрүнөптүр дагы. Мүйүзү болсо кунажын беген депне. Булар да бука экен. Булар канчадан да атты экен? Бул сизге карайбы? Жок, жок. Канчадан да атты экен? Эгесин таппак. Ээси жок. Канча экен бул? 150дөн бе? Булар жаштары 2 жаш ушул. 2,5 жаштыктар экен. Базар канча берди баа, сурадыбы? 130. 265'in geldi. 132.500. Evet. Buların hem magazinski bazı kança var? 140'tan boza. 140'tan bolsa berem deydi. Bol 140'tan. Bazar alamı? Азан аламы? Номер kaldırmayız şefe. Ha? 708 0708 96 96 43 95. 43 95. Ол екі бұқан арқыда сізге қарайды. О, ала. Тоқал екен, семіз. Жақсы, содаңызды берсін, достар, çalasыздар. Уй, қанша шеф? Қайсы молыңыз olsun? Өзі жолып қалдыр ғой да. Бұл да чоң уже. Қанша? Мұз olsun 145. 145 мың дейді. Мұз olsun. Бұл қаншаны тұрпағы? 5-ші елі 6-ші сәй бұл тұрпақ. Жақшы? 130. Еркек тұрпақ. Бүрі өлі өже дағы бар бөз. Номер қалтырбайсыз. Қалтырыңыз өп, қалтырбайсыз. Құнажын қанша екені? Сіздердікі? Ровно 100 дейді. Тоғалақ. Құнажын 100. А, бұларша? Сіздікі бұл? Бұл біздікі емес дейді. Бұл 100 мың дейді. Ақта улақ тұрады, ойлар да бар екен. Бұлардың есі жоқ оқшайды. Еми, мол жақ өте өзем қайрадан әлі. Оптоми розница дегендей.
арашандар турат. Assalomu alaykum. Üçөө тең ургачыбы? Канчадан булар? Канча тиштер? 40 mingdan 4 tishdir. Assalomu alaykum. Üçөө тең 40дан ба? Ортодогудагы, козу. Экөө 4 тиш бул козу. Тиш бузелек. Булардын линиясы бар ушут. Ортоңгун линиясы бар. Кайсы линия? Шарпей. Линия Шарпей. Так, базар канча берди буларга? Берелек пока. Еще берелек, а? 40 миңден дейт. Кеми болот негизи? Онда болгон койлор. Так, могу Кочкордой болгон кой экен. Чоң. Assalomu alaykum. Канча сурайсыз ба? 200 ровно. Вайнтровкадан өткөнбү бул? Элита. Документи бар. Линия кайсы? Линия гигант дейт достор. Базар канча берди ба? Сурадыбы? Пока сурай элек, а? Так, баасы кеми болот бул? А бул Кочкорчу, Кочкор канча? 5 миң доллар. Бул параметрлери кандай байка? Кулак 21. Бойчу? Бой метр, Метр. рабочий метр. Рабочий, так. Бул куутта жүргөн окшойт. Линияландырасыз. Куйрук до конца экен разрез мына. Буга канча берди буга? Сурадыбы буга? 160, 160? 80. Мына. Шундай баа бериптир. Экөө бир киши эмеспи булар? Эзи башка ба? Бөлөк экен достор. Номер айтып коюңуз анда. 707, 0707 85, 85 88, 88 89. 89. Siz айтасыз ба эке? 707 23 72 82. Мына достор, чаласыздар. Бою канча экен мунун? 91 91 дейт. Элита. Так, теке издегендер достор. Занимы бул? 1 жаш, а? Жакшы. Так, баасы канча мунун? 25 миң. 1 жаш 2 тиш. Онда болгон текес. Ушу сасы эле экен бул. Жакшы, канчага бересиз? Магазинский баасы. 23 миң, а? Номер калтырасызбы? 0500 30 30 33. Мына. Региондордон көрсө доставкасын уюштурасыз. Машинаны таап салып бересиз, а? Мына, ооба деди. Салып сурайсыздар, толук маалымат аласыздар. Чарба козулардан сурайыкчы. Канча байка булар? Козулар канчадан? Козулар 10 да отамчы. 10 эркек ургачы. Үчөө тең эркек. Быйылкы козулар мына 3 тең эркек дейт. Козу Кочкорлор 10 дейт. Кеми болот булардын. О, Кочкорду караңыздар. Чоң экен. Канча тиш бул? 6 тиш. Канча бул? Бас. 500. Мына 500 миң сом. Где-то 6 миң доллар болуп ата. А бул козу качы? Бул коз сатылбайт, кишинин атасы. Атасы эмес, баласы да? Баласы. Кочкордун баласы. Мынаке, мону болуп туулат дегенде кылып туктун да бул, а? Мына. Жакшы. Мына. Номер айт анда. 772 86 34 31, а? Достор, чаласыздар, толук маалыматты алсаңыздар болот. Так, о, ечкилер канча шеф? О, эки чоң 11,5, үчөө экен, а? А улактар 5,5. Олардын 20дан тегере эти бар го дейм примерно. Ондай болгон баалар достор. Так, мынаке достор, аралаш бул жерде. Биз видеону аяктайбыз. Сиздер лайкты басып колдоңуздар, каналга атталганды унутпаңыздар. Бул эшка канча экен? Сатылабы? 15 миң. Сатылдыбы? Ооба, сатылды. Сатылды. О, баласы мененби? Ооба. Кой деги менен. Мынаке достор. Бери тартып, сөткө тартып коеюн. Базар аламы? Мына. Суп-сулуу экен. Алып кеткен. Сатылып кетти ба 15 миңге. Assalomu alaykum. Kim көрөсө, мен жакшы балам. Сен каяктан келдиң, бир салам жолдоп кой досторуңа. Салам подписчиктер. Жакшы. Ойын үйдө бар экен достор. Мына бул жака барып сразу сөйдүрүп кетсеңиздер болот.
Biz Monoydan çıkıp videonu ayaktayız. Aralap sarttık. Polностью. Echki, qo'y, qo'zi, qo'chqor, urg'a, arashan polностью tavaslar. Assalomu alaykum. Urg'achisi jo'q borasında? Jalan erkekler. Uçmal mı? Soyuşqa ular ha? Cem degenge. Qanchadan bular yani? 16'dan 17'ge çeyin. Ming so'm raziniца. Sizga qanchadan qanchaga çeyin? 10 mingdan 25 mingga so'rayapti. Mo'g'ullar. Tak 25 ming. 10 minglik bo'l bu. 20 ming so'mliklarda bor. 20. Nomer жазып qo'yiladi. Aytыңыз сразу. 705 705 12 00. 54 12 00. Semiz. Bu yerden alasızlar, harcaqlar, soydurasızlar, tüs kete veresizler. Cumhurşusu bütüresin. O yerde mersler turat koy. Cumhurşusu bir ola bütet eken. Tez ile. Maşinayı bir yerge to'xtatabızlar mı? Sırası kettin. Ya qancha oldu şu koy? 17 ming. 17 ming. Soyuşqa ketdi mi? Sveti brend eken. Tişi qanday eken? Tişi 6 tiş. Şöyle yaşap turur. Videonu ayaktayız biz kettik ya. Bu arabadagılar malды alıp barıp soydurup kayra alып kelip жүктеп koyatı.